እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ትምህርት የ11ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት 1 ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ዩኒት 1 አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ዘ ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ኤለመንት ይላል። እዚህ ቶፒክ ላይ 160 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ 160 ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በአጭር ጊዜና በቀላሉ እንድትዘጋጁ የሚያግዟቸው ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች እና ሌሎችንም የትምህርት አይነቶች ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል እየሰራ እንገኛለን። እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ጥያቄዎቹን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። አጋዥ መጽሐፍ ማለት ነው። ጥያቄዎቹ ከፊት ለፊት ከበስተጀርባ ደግሞ የጥያቄዎቹ መልስና ማብራሪያ ሾርት ኖት የያዘ መጽሐፍ። ይህን አጋዥ መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ቶፒኩ እንለፍ። 31 which of the following correctly describes electromagnetic radiation? A. It consists of electric and magnetic field oscillating parallel to each other. B. It consists of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other. C. It's a form of matter composed of protons and electrons. D. It can only travel through a material medium. B. It consists of electric and magnetic fields oscillating perpendicular to each other. So electromagnetic radiation consists of oscillating electric and magnetic field that are perpendicular to each other. The direction of the wave propagation ማለት ነው። 32 the speed of the electromagnetic wave is in vacuum is primarily determined by A. the wave's amplitude, B. the wave's energy, C. the properties of the medium, D. the fundamental physical constant. D. fundamental physical constant ነው። የስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ቫኪዩም ስንል ፋንዳሜንታል ኮንስታንት የሚባለው ስፒድ ኦፍ ላይት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስንት ነው? 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ይሄኛው 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ። ኦኬ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? በዚህኛው ዲተርማይን ይደረጋል። ዲተርማይን ባይ ፕራይመሪሊ ዚስ ፊዚካል ኮንስታንት። 33 if the frequency of a wave is doubled, what happens to its wavelength? A. It remains the same. B. It's doubled. C. It's halved. D. It increases fourfold. C. halved ይሆናል ማለት ነው። the relationship between the speed, wavelength እና frequency ሶስቱ ማለት ነው። C speed ማለት ነው። this wavelength እና ፍሪኩዌንሲ በዚህ ነው ሪሌሽንሺፓቸው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢፍ ፍሪኩዌንሲ ደብል ዌቭሌንግዝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፍሪኩዌንሲ እና ዌቭሌንግዝ ሀፍ ይሆናል ማለት ነው። ዌቭሌንግዝ ፍሪኩዌንሲ ደብል ከሆነ ዘ ዌቭሌንግዝ መስት ቢ ሀፍ። ኦኬ 34 what is the frequency of radiation with a wavelength of 10 micrometer? A. 3 times 10 to the power of 13 Hz. B. 3 times 10 to the power of 12 Hz. C. 3 times 10 to the power of 14 Hz. D. 3 times 10 to the power of 15 Hz. A. 3 times 10 to the power of 13 Hz. Okay, this is the frequency. V is equals to C over this wavelength አይደለ? ቅድም ባየነው ፎርሙላ መሰረት C is equals to V times this wavelength ባልነው መሰረት ይህንን ስንሰራ ምንድነው የሚሆነው? ስንት ነው የሚሆነው? C 3 times 10 the power of 8 ነው አይደለ? C is equals to 3 times 10 the power of
8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ዚስ ዌቭ ሌንግዝ ደግሞ 10 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 6 አይደለ እዚህ ጋር የተሰጠን እችኛዋ የተሰጠችን 10 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 6 ይሆናል። ይሄ ማይክሮሜትር ስላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናካፍለው ስንት ይሆናል? ይሄኛው ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ 35 which of the following correctly represents the energy of photon? A times A is equals to mc square, B is equals to hv, C is equals to 1 over 2 mv square, D is equals to fd. B is equals to ኢነርጂ ማለት ነው። ኢነርጂ ኦፍ ፎቶን is equals to ፕላንክስ ኮንስታንት ወይም ፕላንክስ ኢኩዌዥን ይባላል ማለት ነው። የፕላንክስ ኢኩዌዥን ማለት ኤ is equals to ኤች ቪ አይደለ ይሄኛው። ሶ ኤች የሚለው ምንድነው? የፕላንክስ ኮንስታንት ይባላል። ሶ this is the formula of the energy of photon. 36 what is the energy of the photon of the blue light with a wavelength of 450 nanometer? A 4.4 times 10 the power of negative 19, B 3.3 times 10 the power of negative 19, C 2.7 times 10 the power of negative 19, D 1.75 times 10 the power of 19. A 4.4 times 10 the power of negative 19. Okay, this is E ምንድነው ብለናል? E is equals to hc over this wavelength የሚል ፎርሙላ አለ አይደል? ሶ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ሰብስቲቲዩት ስናደርግ የምናገኘው ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። 4.4 times 10 the power of negative 19. this h ፕላንክስ ኮንስታንት የሚባለው ስንት ነው? 6.6 times 10 the power of ይሄኛው ማለት ነው 6.6 times 10 the power of negative 34 ጁል አይደለ? ጄ ነው። then ሲ ደግሞ የምናውቀው ነው ስፒድ ኦፍ ላይት ነው 3 times 10 the power of 8 አይደለ? ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ዌቭ ሌንግዙ ደግሞ የተሰጠን እዚህ ጋር 450 times 10 the power of ኔጌቲቭ 9 አይደለ? ኔጌቲቭ 9 ናኖ ስላለን 9 ዜን ይህንን ሰብስቲቲዩት ስናደርግ እዚህ ፎርሙላ ላይ እዚህኛው ፎርሙላ ላይ ሰብስቲቲዩት ስናደርግ የምናገኘው ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 37 which scientist proposed the energy is quantized in discrete packets called quanta? አልበርት አንስታይን፣ ማክስ ፕላንክ፣ ኒልስ ቦር፣ ጄምስ ክለርክ ማክስዌል። B Max Planck proposed the energy that is emitted or absorbed in the discrete quantities called quanta ያለው ማክስ ፕላንክ ነው ማለት ነው። 38 the threshold frequency in the photoelectric effect refers to A the maximum frequency of incoming light, B the minimum frequency needed to eject an electron, C the frequency at which light is absorbed completely, D the frequency at which light is reflected. B the minimum frequency needed to eject an electron. Okay, this is that threshold frequency is the minimum frequency required to remove an electron from the metal surface. 39 if the threshold frequency of the metals is 5 times 10 the power of negative 14 hertz, what is the work function minimum energy required of the metal?
A 3.3 times 10 the power of negative 19, B 1.6 times 10 the power of negative 19, C 6.6 times 10 the power of negative 19, D 4.9 times 10 the power of negative 19. D 4.98 times 10 the power of negative 19 ጆል ማለት ነው። ይሄ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ የፕላንክስ ኢኩዌዥን ያልነው ማለት ነው። ዚስ ታይምስ ቪ አይደለ? ስለዚህ ይሄኛው ፕላንክስ ኮንስታንት ነች አይደለ? ኤች ታይምስ ቪ ሶ ኤች ተሰጥቶናል። ስንት ነው የተሰጠን? ኤች 6.6 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 30 ኔጌቲቭ 34 ታይምስ ቪ ደግሞ 5 ታይምስ ይችኛዋ ቪ ማለት ነው 5 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 14 ይህንን ስናበዛው የምናገኘው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 40 which of the following not true about the photoelectric effect? A increasing intensity increases the number of emitted electrons. B light behaves as particles called photons. C the energy of photons depends on intensity. D there is a minimum frequency required to eject electrons. C energy of photon depend on intensity. This is the not the effect of the photoelectric. Okay, so energy of photon depends on frequency not intensity. 41 what does Einstein's equation E is equals to mc square imply about energy? A energy has mass, B energy is independent of mass, C mass cannot be converted into energy, D energy does not require mass. A energy has mass. This equation shows the energy and mass are interchangeable ማለት ነው። ማስ እና ኤነርጂን ኢንተርቼንጀብሊ ለማድረግ ነው ሾው ለማድረግ ነው ማለት ነው። ኤነርጂ ሃዝ ማስ የሚለውን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምሲ ስኩዌር ያለው ማለት ነው። 42 the dual nature of light refers to A wave like behavior only, B particle like behavior only, C both wave and particle nature, D its ability to change into matter. C both wave and particle nature ማለት ነው። ይሄ ዱዋል ኔቸር ኦፍ ላይት ሲባል እንደ ፓርቲክልም እንደ ዌቭም ይሆናል ነው። ላይት ኤክሲቢትስ ቦዝ ዌቭ ላይክ ዲፍራክሽን ይሆናል ማለት ነው። ዌቭ ላይክ ነው ካልን ዌቭ ይመስላል ካልን ዲፍራክሽን ቢሄቪየር ስላለው፣ ፓርቲክል ላይክ ስልን ደግሞ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ስላለው ማለት ነው። 43 what happens to the kinetic energy of emitted electron if the photon energy is increased beyond the threshold frequency? A it remains the same, B it decreases, C it increases, D it depends only on the intensity. C it increases. Okay, excess photon energy above the threshold frequency is converted into kinetic energy of the ejected electron. 44 what is the apparent mass of the photon with the wavelength 500 nanometer? A 4.4 times 10 to the power of 36 kilogram, B 5.3 times 10 to the power of 36, C 6.6 times 10 to the power of 36, D 3.98 times 10 to the power of negative 36 kilogram. A 4.4 times 10 to the power of negative 36 kilogram. ኦኬ ይሄንን ኢኩዌሽን እንዴት ነው የምናገኘው? ማስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄኛው ፎርሙላ አለ አይደለ? እዚህ ጋር የተሰጠን
ይችኛዋ ፕላንክስ ኮንስታንት ነች፣ ኤች ነች እዚህ ጋር ያለችው ፕላንክስ ኮንስታንት ነች ከላይ ያለችው ማለት ነው። ሶ ፕላንክስ ኮንስታንት ኦቨር ዌቭሊንግዝ ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ይህንን ስናደርግ የምናገኘው ይሄ ነው። ስለዚህ ፕላንክስ ኮንስታንት 6.6 ታይምስ ኔጌቲቭ 30 ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 34 ኦቨር ይሄኛውን ስናደርገው 500 ታይምስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 9 ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ሲ ደግሞ 3 ታይምስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 8 ስናደርግ ይሄኛውን ፎርሙላ ይሄኛውን ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው። 45 if an electron moves at 1 times 10 the power of 7 meter per second, what is the Broglie wavelength? A 7.28 times 10 the power of negative 11, B 1.82 times 10 the power of negative 10 meter, C 5.52 times 10 the power of negative 10 meter, D 9.12 times 10 the power of negative 11 meter. A 7.28 times 10 the power of negative 11 ሜትር ማለት ነው። ይሄም ቅድም በሰራ ነው። ይሄ ዌቭ ሌንግዝ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕላንክስ ኮንስታንት ኦቨር ኤምቪ ማለት ነው። በዚህ መስራት እንችላለን። ቪ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። ፕላንክስ ኮንስታንት ኦልሬዲ እናውቀዋለን 6.63 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 34 ነው። ኤምን እናውቃለን። ስለዚህ ይህን ሰብስቲትዩት ስናደርግ 7.28 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 11 ኤም ይመጣል ማለት ነው። 46 which of the following best describes the anatomic emission of a spectrum of an element? A continuous range of color like rainbow. B a set of discrete lines of specific wavelengths. C a single wavelength of light emitted by excited atoms. D a spectrum identical to the visible spectrum of white light. B a set of discrete lines of specific wavelengths. Okay, atomic emission spectra consists of specific lines of light corresponding to particular wavelengths. 47 the energy of the photon emitted by an electron in hydrogen atom is determined by A the wavelength of light emitted, B the temperature of the atom, C the speed of electron in orbit, D the number of electrons in the atom. A the wavelength of light emitted. Okay, so the energy of emitted photon is given by Planck's constant ኢኩዌዥን ወይም ፕላንክስ ኢኩዌዥን ምንድነው የተሰጠን? ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕላንክስ ኮንስታንት ታይምስ ሲ ኦቨር ዌቭሌንግዝ አይደለ ፎርሙላው ኢነርጂ። ስለዚህ ፕላንክስ ኮንስታንት ሲ ዘ ስፒድ ኦፍ ላይት፣ ይችኛዋ ደግሞ ዌቭሌንግዝ ነች። ዌቭሌንግዝ ኤሚትድ ባይ ኤሚትድ ላይት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ስናየው ዌቭሌንግዝ ኦፍ ላይት ኤሚትድ ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው። 48 what happens when an electron in a hydrogen atom moves from higher to lower energy level? A energy is absorbed, B energy is emitted as light, C the electron is lost from the atom, D the atom gains energy. B energy is emitted as light. Okay, so when an electron falls to a lower energy level, it emits a photon with energy equal to different energy between two levels ማለት ነው። 49 which of the following statement about the Bohr model is incorrect?
A. Electrons move in fixed orbits around the nucleus. B. Energy levels are quantized. C. Electrons can exist between two energy levels. D. The energy of the electron increases with increasing distance from the nucleus. C. Electrons can exist between two energy levels. Okay, according to Bohr's model, electrons can only occupy specific quantized orbits. 50. Which equation represents the energy of an electron in the Bohr model of the hydrogen atom? A is equals to Planck's constant times V. B is equals to hc over the wavelength. C. En is equals to negative 2.818 times 10 to the power of negative 18 joule per over n square. D is equals to mc square. C. En is equals to negative 2.18 times 10 to the power of negative 8 joule per n ማለት ነው። ኦኬ this is the equation ኤን ማለት ፕሪንሲፓል የምትባል ነች። ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር የምትባል ነች ኤን። ስለዚህ ይሄ ቦርስ ኢኩዌሽን ይባላል ማለት ነው። 51 the first Bohr radius for n is equal to 1 in hydrogen atom is approximately A 0.53 B 1 C 10 D 0.01 in nanometer. A 0.53 the first Bohr radius R is equals to 0.53 A ወይም times n square ይባላል represents the smallest allowed orbit for the electron in the hydrogen atom. 52 what is the primary limitation of the Bohr model? A. It does not explain the line spectrum of hydrogen. B. It violates the law of conservation of energy. C. It allows electrons to lose energy while orbiting. D. It only applies to single electron atoms. It only applies to single electron atoms. The Bohr model accurately describes hydrogen but fails for multi-electron atoms as it does not account for electron interactions. 53 in Bohr model, how does the angular momentum of electron relates to the quantum number of n? ይችኛዋ 1n ነች። ኦኬ A L is equals to NH, B L is equals to NH over 2 pi, C L is equals to N square H, D L is equals to NV MVR. B L is equals to NH, okay, NH over 2 pi, okay. This is the Bohr introduced quantization of angular momentum, stating that electron's angular momentum is the multiple of h over 2 pi ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው multiple of h over 2 pi. 54 the spectral line of hydrogen that appear in the visible region belong to which series? A. Lyman series, B. Balmer series, C. Paschen series, D. Brackett series. B. Balmer series. Okay, the Balmer series consists of electron transmission
that ends at n equals to 2 and produce visible light. Okay. 55. Which transition in the hydrogen atom emits highest energy photon? A n2 to n1, B n3 to n2, C n4 to n3, D n is equals to 5 to n is equals to 4. A n2 to n is equals to 1. Okay, this is the energy difference between the first and the second energy level is the largest, resulting in the emission of highest energy photons. 56. The Bohr model successfully explains the line spectra of A. all elements, only oxygen, metal only, non-metal only. B. only hydrogen. Bohr model work well for hydrogen but cannot fully describe the spectra multi-electron atoms due to electron-electron interactions. 57. In the Bohr model, when an electron moves to higher energy level, A. absorb energy, emit energy, gain mass, moves closer to the nucleus. A. absorb energy. It absorbs energy. To move to a higher energy orbit, an electron must absorb energy equal to the difference between the two levels. 58. What is the principal quantum number n for an electron in the ground states of hydrogen? A 1, 0, 1, 2, 3. B 1. Okay, the ground state of the hydrogen corresponds to n is equals to 1. Okay, the lowest energy level available ማለት ነው። 59. which factor primarily determines the color of light emitted in the atomic spectra? A. the energy difference between electron energy levels. B. the temperature of the atom. C. the atomic mass of the element. D. the energy or the number of protons in the nucleus. A. the energy difference between electron energy levels. 60. the energy of hydrogen electron in the second energy level n is equals to 2 is A. negative 2 times 10 the power of negative 18. B. negative 5 times 10 5 times 10 the power of negative 19. C. negative 3.27 times 10 the power of negative 19. D. negative 8.72 times 10 the power of negative 20. B. negative 5.45 times 10 the power of negative 19 joule. Okay, this is En is equals to 2.18 times 10 the power of negative 18 over n ስኩዌር አለ n ስኩዌር n ደግሞ 2 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይህንን ስንሰራ ይመጣልን ይሄኛው ነው ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 2 ጥያቄዎቹን በዚሁ ጨርሰናል። ፓርት 3 እና 4 5 እንቀጥላለን። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችን ፈተና ዝግጅት እንዲያግዙ አጫጭር ኖቶችን በማዘጋጀት እንደዚሁም ደግሞ በርካታ ጥያቄዎችን በማሰራት እናንተ ውጤታማ እንድትሆኑ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። ጥያቄዎችን የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህኛው አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ ነው። ከፊት ለፊት ጥያቄዎቹ ይኖራሉ መልሶቹን እና አጫጭር ኖቶችን ከማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ኮንታክት አድርጉን፣ ጻፉልን።
ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። አብረን እንቀጥላለን። ለሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።